دەم باش خوێندەکارن هێژە gelek nav دواneya me de hene em ê behsa wan nava bikin ji xwe gelek nav di ezmanê wêjeya Qefqaziya de çirîsîne ji wan navan jî malbata Celîla bû. Malbata Celîlan ji xwe ne tenê kesayetek di hundirê vê malbatê de wêjevan bû li ser folklor wêjeya û zimanê Kurdî xebitî bû. Gelek kesayet ji hundirê vê malbatê derketin yek ji wan jî kesayeta îro em ê li ser jiyana wî biaxivin. Kesayetek pir bi nirxe û giranbûhayê pir navdar di nav wêjevanên Qefqaziya de. Navê wî Ordîxanê Celîl. Ordîxanê Celîl mamoste, zimannas, profîsor û Kurdekî êzîdî bû. Ji me got diwaneya borî de Casimê Celîl dema ku şer li Bakurê Kurdistanê çê dibe li gundên Kurda di şerê cîhanê yê yekem de di wê demê de Kurd êzîdiyê sersînor hemû koçberî Yerîvanê dibin li Ermenistanê ji xwe jiyan dikin. Ji wan jî Casimê Celîl bû. Bavê vî wêjevanê ku em ê îro behsa wî bikin Casimê Celîl bû. Ji xwe me got çar zarokên wî çêbûn. Yek ji wan Ordîxanê Celîl bû em ê ana li ser biaxivin. Yê din jî Celîlê Celîl bû û Cemîla Celîl bû û Zînê Celîl bû. Çar zarok bûn. Her çar jî wêjevan bû. Her yekî jî beşek ji wêjeya devekî girtibû dest. Berhev dikirin wêjeya Kurdî, gelek xebat dikirin û dikirin pirtûk û hundirê di hundirê pirtûkxaneya me ya wêjeya Kurdî de ew berhemên xwe datanî. Em ê bên li ser navê vî wêjevanî me ji xwe navê wî Ordîxanê Celîl kurê Casimê Celîl Osê bû. Ji dayîkbûna wî di sala 1932 de dema got Casimê Celîl dema got di sala 1980 de Casimê Celîl tê piştî mezin dibe dizewuce sevîxaniyê mezin dibe dizewuce zarokên wî çê dibin sala 1931 de di Yerîvanê ev kurê wî çê dibe Ordîxanê Celîl. Ji xwe mirina wî jî di 2007 de bû li Lenîngradê dimre jiyana xwe ji dest dide. Kar û xebatên vî wêjevanî han çi bûn? Xwendina wî çi xwendin kiriye? Xwendina wî ji xwe di sala 1951 de li zanîngeha Yerîvanê beşa zimannasiyê xwendiye. Di sala 1956 de xwendina xwe bi dawî kiriye û derçûye. Di heman salê de ji xwe 1956 de li Akademiya Zanistî ya Ermenistanê di beşa Kurdolojî de wekî berpirsyar kar kiriye. Bala xwe bidênê di heman sala ku xwendina xwe bi dawî dikiriye çi kar kiriye? Di Akademiya Zanistî beşa Kurdolojî de wek berpirsyar kar kiriye. Di sala 1957 de çi kiriye? Li zanîngeha Lenîngradê di peymangeha zanistî ya Rojava de beşa Kurdî de dest bi kar kiriye. 3 salan rêvebertiya radyoya Yerîvanê kiriye. Ji xwe hinek xebatên wî bi birayê wî re Celîlê Celîl re hene her wiha xebatên wî bi xwişka wî Cemîla Celîl jî hene. Ew jî berhevkirina çîrokên Kurda bû, folklorê Kurdî bû di hundirê berheman de û pirtûkxaneya me ya wêjeyê dewlemend kirin bi vî awayî. Em ê bên waneya xwe bixwînin, ji xwe waneya me me got Ordîxanê Celîl e. Di demên Sovyêtê de çend nav diwarê rajeya tore, wêje, dîrok, çand, ziman, muzîk û zargotina Kurdî de derketine pêş. Hin ji van kesan jî malbata Casimê Celîlê Osê bû. Vê malbata Kurdperwer kar û xebat li ser dîrok û zargotina Kurdî kiriye û di hemû qadên zanistê de cihê xwe girtiye. Mirov dikare bibêje ku hemû zarokên vê malbatê piraniya jiyana xwe pêşkêşî pêşxistina wêje, berhevkirin, weşandin, lêkolînkirina zargotina gel û kurdzaniyê kiriye û pirtûkxaneyeke dewlemend li pey xwe
هشتیه. اردیخانی کوری جاسم جلیل د 24 ماه هشتان ده 1932 لی ریوانی جدایک بویه و د 27 ماه دهان ده 2007 ده ل سانت پترزبورگ لنینگرادی کوچا خو یاداوی کریه. اردیخانی جلیل دکتر زمانناس پروفیسور زارگوتنزان و روناکبیرکی کرد بناو دنگه. د سال 1951 ده لزاننگاه ایریوانی بشا زمانناسی خوندیه و د سال 1956 ده خوندنا خو بداوی کریه. ده همان سالی ده لأکادمیا زانستی یا ارمنستانی ده بشا کردولوژی ده وکی برپرسیار کار کریه. ده سال 1957 ده لزاننگاه لنینگرادی ده پیمانگاه زانستی یا روش آوا ده بشا کردی ده دست بکار کریه. اردیخانی جلیل یکم جار ده بردفکی رادیویا کردی و 3 سالان کاری خواه بردوام دکه. دمکی ببریار خواه جلیل و خوشکا خواه جمیلا جلیل را لگرجستان و ارمنستانی لناو هریمین گو کرد ده ناوان ده دجین دیگرن و لسر زارگوتن و ویجه گلیری یا کردی لیکولین دکن و برهمان کوم دکن. ده سال 1958 ده اردیخانی جلیل بری خدا باشوری کردستانی اولوی داره سر زمانی کردی لیکولین کرن. ده سال 1907 ده لسر کردین کو سرگونی کازاخستان و ترکمنستانی بونه لیکولین کرن. بالا خوب دینه کارکی دنجی جه هبو. ده سال 1958 ده چکر اردیخانی جلیل بری خدا باشوری کردستانی لیکولین لسر چکر؟ لسر کردین گو سرگونی کازاخستان و ترکمنستانی ببون لسر وان کردان لسر فلکلوری وان جیانا وان لسر لیکولین کرن. اردیخانی جلیل ده 75 سالی خود جبر نخوشیا پنجشیری لنینگرادی کوچا خو یاداوی کر. شخوا صدام امرناوی جی نخوشیا پنجشیری بو. برهمن اردیخانی جلیل خو گلک برهمن اردیخانی جلیل یه نرخ بلند هنه. هلبست برهماویه یکی هلبست به زمان کردی ریوان 1959 تیلی حمزه به زمان کردی کریلی ریوان 1963 دیلوکن جماعتا کردی به زمان کردی کریلی ریوان 1966 دستان جماعتا کردی یه میرخازیه خانه جنگزیران دمدم لیکولین و دق به زمان روسی و کردی لاتینی موسکووا 1967 مثلا و متلوکن جماعتا کردی بشایکه به زمان کردی کریلی یریوان 1969 زمان کردی پرتوکا وانداینه به زمان کردی کریلی یریوان 1969 مثلا و متلوکن جماعتا کردی بشا دویم به زمان کردی کریلی یریوان 1957 وی جوانکی هجای کومرول سر برهمنوی لسر جیاناوی لسر خوندناوی لسر کار و خباتن کو کریه لیکولین بکه هیویدارم هوجی لیکولین باش لسر و معلوماتی لسر وی کسایتی بکن وانا یا مولو بداوی دبه امی بین پرسین نرخاندنی پرسین ما یه نرخاندنی جی چند پرسنه می برسوا وان بدن ام بین پرسین نرخاندنی سه پرسین ما هنه و پرسا ما یکی بیزارگوتن چیه و جی چند بشام بکتی شخوا زارگوتن او ویجه ادبوکی یا گل سر زمانی گلت لسر زاری گل تیگوتن سر زمانی گل تیگوتن گلک بشام تناوا خود حوینه دستان افسانه چیروک مامکین جیوانوکین بویجن گلک بشام هندری خود حوینه برسوا پرسامجی زارگوتن جوریه کویجه ادبکیه جه افسانه دستانه چیروک جیوانوک سترانی مامک بویج و هر وکیدن بیکتی بشک شخوا ویجه ادبوکی گلک تشتان هندری ناو خود دحوینه افزارگوتن
دستانه افسانه چیروکن جیوانوکن مامکن بویجن پندن اما بین پرسا دویمین تو جی هول بده کو چند برهمن اردیخانی جلیل جبلی یین لجور هاتنا دیار کرن بنویسه جبلی وان برهمن کو تندری وانه مده ما دیار کرن اما هن برهمن دن جواره دیار بکن سترانی زارگوتنا کردی ریوان 1957 کرمان بخدا 1977 سوران چیروکن گله کرد ریوان تبی جلیل 1974 به زمان کردی زارابای کرمانجی و کریلی دستان کردی تبی جلیل استانبول 1994 به زمان کردی کرمانجی و لاتینی پرسا می اساسیا شخواد بیجه جمیلا جلیل با آوای کی کرد لکولین بکه و جبو وانه کردی جبو ویجه کردی چه خبات کریه بنرخینه کسایتا جمیلا جلیل لسر لکولین بکه و لسر کاری وی بنرخین کاری وی بنرخینه برسف پرسا خوشی بدن جمیلا جاسم جلیل ده سال 1940 ده جدایک بویه شخو اوجی لیریوانی جدایک بویه دشش حیا 7 سالی خوده دچه دبستانی موزیک یا الکساندر سپاندیان جمیلا ببرای خوره جمیل دچه گوندین کردان کلامین کردی بویرین کردان و گوتنین پیشیان برهف کرنه جمیلا جلیل 35 سالان ده رادیویا ریوانی ده یا کردی کار کریه کاری خو یه موزیکی حتی سالا 2002 ده بردوام کریه برهمین جمیلا چنه کلامی جماعتا کردی یه ریوان 1964 75 سترانین جماعتا کردی یه ریوان 1977 103 سترانین کردی یه گلیری یه ریوان 2001 20 ستران هر وها گلک برهمین وی یه دن هنه نزیکی 500 سترانی و جوانا هانی جمره سترانین کردی یه فلکلور کردی بنوتا کرنه بریتم و آواز کرنه و کرنه برهمه که دهندره پرتوخانه ویجه کردی ده پرتوخانه ما پر دولمند کرنه و جوانا ما جمیلا جلیل شخوا جبر گوت کنسرواتوار ده خونده بو بشه ده موزیک بو موزیسیان بو ردکته گلک جاران رادیو یا ریوانی درجی کریه او جی هجای گومرو لیکولین السر جیاناوی بکه وانه یامه ولوب داوی دبه هیوی دارم باش هات بشیرو بکرن سپاس شو